ja sam bio pripremio neki govor, ali ovako ću vam iz srca reći zašto sam ja zapravo tu. Jer da mi je neko rekao prije mjesec dana da ću ja biti taj koji će sad tu pred vama iznositi neki politički program i neku kampanju, ne bi vam vjerovao sigurno, jer po prirodi sam ovako introvertna dosta osoba, ali ni pred bilo kojim drugim kandidatom ne bi tu podršku izražavao. Slavicu sam upoznao, imali smo jednu akciju kada se odlagalište otpada Vijuš širilo. Slavica nas je zapravo na to i jedina je upozorila, niko nije znao da se to uopće događa. Kada se, izgrađuje se tamo puno novih sastavnica koje će ostati za vijeke vjekova tamo. I onda sam shvatio sam zapravo kakva je to osoba, kakvoj osobi se radi i smatram da je ona daleko najbolji izbor za grad Slavonski Brod, jer često puta se zaprepastim zapravo koliko znanje i koliki obujam zapravo znanje ona posjeduje. I evo šta bi vam više rekao, mislim neke glavne stavke našeg programa, to je glavni problemi na koje mislim da je potrebno posvetiti posebnu pozornost je činjenica da se, ovaj grad se ušminkava već godinama, jednostavno ne obraća se dovoljno pozornosti na neke goruće probleme kao što su gospodarstvo, industrija, to zadržavanje mladih u Slavonskom Brodu. Ja konkretno da vam sad kažem, na ovaj skup praktički da sam imao par ljudi samo za poznati ljudi mojih godina, jer svi su se razišli, znači ili po Zagrebu ili po Njemačkoj ili po Austriji. Tako da mislim Hrvatska kao država ima problem s tim odljevom mozgova, a mi ga imamo zapravo još i duplo veći taj isti problem, jer kod nas ne samo da ljudi sele van u inozemstvo, nego sele i u druge gradove u Hrvatskoj gdje mogu ostvariti neke bolje životne uvjete. Mislim, imperativ je da zadržimo te iste mlade ljude koji kada odu studirati recimo u Zagreb, u Osijek, da se vrate u Slavonski Brod, da vamo imaju neka spremna radna mjesta od kojih mogu zaraditi pristojnu plaću. Mislim da neće niko doći vratiti se u Brod ako radi za nekih 800-900 eura kao neki inženjer ili fakultetski obrazovana osoba, kada taj isti iznos zaradi recimo jedan dostavljač za Glovo koji je došao iz Nepala i živi u Zagrebu. Tako da eto, ne znam šta bih vam više rekao, to bi u biti i bilo to od mene.